نداء الإسلام. الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا فلا نعبد ولا نستعين إياه. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jadi waktu ini insyaAllah subhanahu wa ta'ala kung manap na isap kita niyo pangadjian dahin ha mga amin pangadjian lang ta kaya tangan na to na amuin tungod pa isiyuin makadawhat sin kakuyakan haadlaw gana-gana. Waktu ini insyaAllah subhanahu wa ta'ala in pangadjion na to tungod pa pagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala iban sindaak niya muna yung pamuh na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam hambuk siya ring mga sabab ikadawhat sin ipon sin daraugan surga ring Allah subhanahu wa ta'ala bang niya ini amuin ingat marayaw sarta hiyati marayaw iban tiyay marayaw sabab may ta in pagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala iban pagtaat pa Rasul sallallahu alaihi wasallam ini wiyajib sin Allah subhanahu wa ta'ala hasara in subay siya pag ang gautaan ini wiyajib sin Allah subhanahu wa ta'ala hakatan mukallab hati sin mukallab ini katan sin manusia amuin laung ta mapatot na siya atau mayabot na yung pangumulan niya kilbalig na siya in siya kaya tuntutan na subay mag-ammal. Waktu ini subay ini makasud na halauman sin ammal amuin kaya wajib kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala na bangway roonin ini na tanto inbungan niya maksiat yadto pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na in maksiat lang tana, wayroon ma hasil niya karayawan, in mahasil niya katantan amunain lawan niya. Amunain sulang niya lang ta. Ampain, pag iyanon doon hay ni, wajib na subay siya magmalilla pa Allah subhanahu wa ta'ala katan simpiang daakan sintuhan Rabbul Alamin sarta bukon sadya siya magmalilla subay niya pag-anggautaan indaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala haaturan piatarang sindaak sin Allah subhanahu wa ta'ala sarta inyaon katantan subay niya taymaon laungta taymaon sin bigi jantong niya taymaon hipatarang niya hatungod sin hinang amuin lang ta ammal sin ini udyot pamaranan sarta iban himumungan niya doon nag-akad na inyan katantan bang niya mahinang inyad tuhambok din nga mga sawab insyaallah ta'ala makadawhat siya rin nga mga ini karayawan yata kama sin Allah subhanahu wa ta'ala ha amuin kaya janjian niya hay siyo in magtaat kaniya iban magtaat ha daak niya amo yan mga katawtay manghuran na yung mga inibo ko nini parkala bako kato taniyo wat malengkan ini lang ta mataod na daak sin Allah subhanahu wa ta'ala nakauna rin ha pamuh na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam sarta aun na rin ha mga suy matarang in mga sila amin wala kimay masin pardakan sin Allah subhanahu wa ta'ala sarta doon hayaon in amoy in jimato kanila na
doon hayaon, misan long taim magtali anak, misan in magtiyaon, inyan katantan, bang in hambuok, bihan ini makabutas deng ha amin piyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, rin makatawang in siyo-siyo, bihan kanya sabab karna in pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala, mga katawtay manghuran, na isa-isa na to maghinang sin amal na to, sin kato-kato bihan. Atin niya in ama maghinang sin suko niya, in ina damikyan, mag-amal sin suko niya, in anak, in kataan halawm sin, ini pamayway bihan, subay pakanya maghinang. Di adto marasin ama katantan, kung biyasin mag-usaha pagkaon ini, long tawang makausahan na ama, misanda kuman kulot-kulot long tawihan, maranya pabay, namatag ngayon anak niya katantan, ni Bansin, kaasawahan niya marani magsaw katan. Buat malaingkan tungod pa pag-ibadat, kaniya-kaniya kita niyo maginang mga katawtay manghuram. Naamad to. Na intanda niya, biyayta kato taniyo, in magtali anak, bang nagbubutas yung pag-agaman nila, na bukon sila magtali anak magtan. Bihan. Bukon sila magtaymanghod. Sabab biyayta sin Quran mahamulya, sin Tuhan at Rabbul Alamin, innamal mu'minuna ikhwah. In matan datud magtaymanghod, amo na in sibu-sibu bariman. Magtaymanghod. Sabab may ta, in kakahinang nila sibu-sibu katan. Sambatanda in sipat si mga mu'min pag iyanon, mabuka sila sumulang pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mabuka sila ritay maun sin Allah ta'ala inamal nila. Amo ning kabukaan nila. Asabi to sibu-sibu sila nag-aamal. Na amo yan mga katawtay manghuran. Na in mga yan kataan, di madya tulong ta mga umat na kauna. Bangta ini tumtumon in kahalan sin Nuh alayhi salatu wassalam, hawak to siya diak sin Allah subhanahu wa ta'ala, manjari wala nanay maiin ini kamatauran si manusia, sampai sin anak niya, wala bihan ini nanay mai, at iniyaway nagtaat, pa Allah subhanahu wa ta'ala, iwan na sindaak sin Allah ta'ala munin ama niya, hawak to yan, na in yadtubiya sa panton biyayta na sin Allah subhanahu wa ta'ala, sampay kato taniyo nalapay na kita niyo biyaytaan. Hawak to amuyin si makat na inu alayhi salatu wassalam, iban singkatan bar iman miyakad kaniya, hawak to adto, sampay na si mga kahayop-hayupan kabinatang-binatangan nakasakat na, usog iban si babae bihan, na hawak to yaon, in anak niya wala si makat. Sumagawain amin ama bihan na malasa masiha anak niya. Tiyawag niya, misan nito na ini kakapa-kapahalom sin dagat bihan, halom sin tubig. Law niya, ya bunayyar kam maana. Ya law niya anak ko, sakat na kaw marikamu, kari na kaw. Uni nagisin anak. Sa awi ilal jabali, yaksimuni minal ma. Inak ko di ako lang niya maun kaniyo. Sa sumakat na ako madto pataas simbo dito, lumangoy ako madto. Amuin hasupay rin na ako abutan sin uno, sin ini tubig. Sa sumagawa, in katantan di makaparihara, daing haamuin kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sarta hawak to, doon hayaon, iniyad to na nagkapakapain anak niya, amuin nangayo siya pa Allah subhanahu wa ta'ala mikitabang. Long niya ini, ya Allah, anak ko yan to na nagkapakapa, malumos na. Unay nagisin Allah subhanahu wa ta'ala. Innahu laysa min ahlik. Bukon siya ahli mo. Bukon siya anak mo. Innahu amalun ghairu salih. Sabab in anak yanan mo anak mo yan, in hinang niya bukon, hinang marayaw. At wala kimugdan, sabab wala nagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala nagtaat para aksin Allah subhanahu wa ta'ala. Hawak to yan. Amo na yung kalumos. Kita mo yan. Na, imana niya, misan panabi, atawa rasulin ama, bang nagmasiatin anak, di makatawang inama. Na, kita ko si mga jimatubihan. Ha, in damik yan. In Nabi Lut, alayhi salatu wassalam. In asawa niya, simusulang sing kataan uno. Kataan amuin inipiyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hawak to yan to,
in siya amoy in piapakoy na sin Allah subhanahu wa ta'ala ring halam sin kauman niya. Biyaitaan na in Lut alayhi salatu wassalam sin Tuhan na Rabbul Alamin laong niya na ini ig na kamuring hakibutangan niyo yan sin uno. Way pamiyababot in waktu subo. Ig na kamu. Sarta ayaw na kamu limingi paulihan. At ini buntol na hadya kamu panaw. Ig harap madto pa aming biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bihan. Na. Pag-ubos doon hayaon na miya ka din asawa. Biyaitaan na sin Allah subhanahu wa ta'ala ini Lut alayhi salatu wassalam sin inasawa niya di maparihara. Doon hayan. Na, doon hayaon amoy in daakan sin Allah ta'ala ri palingion biha na yadto na miurol ding haulihan sa paglingi niya hiyanggot da sin amoy in mulka sin Allah subhanahu wa ta'ala. Way nakatabang biha. Na, yung mga yan katantan biyaita kato sin Allah subhanahu wa ta'ala in nagpaparayat sa pa Allah subhanahu wa ta'ala, misandaning kaunan niya, halawom likusan si mga katan nagmamasyat. In siya pareharaon na sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mayta, minsanin asawa sin Fir'aun, Asia bintu Muzahim, nagparat saya in siya haamoy in ini panghindo sin Musa alayhi salatu wassalam, hawak to yan. Naman, jari doon hawak to yan, sambil binsa na hipiraunin asawa niya. Amin pasanggopon niya. Bihan. Pagubos di na sumanggop. Naabot in waktu amoy inyon na sabihin sa na bihan. Sarta piya hukutan yung bato pataas bihan. Amoy gantahi ini kuan kanya. Puklasan bihan na supaya sa karaganan sin bato malaggo madto bihan. Amoy mapusat siya. Na nangayo siya pa Allah subhanahu wa ta'ala. In Asia. Ya Allah, ini long niya, ini patilibo niya ko rin hakakahinang Fir'aun, iban si mga miyamakad kaniya ini. Sarta long niya, ini bangon niya ko, bahay ko rin to halam sin sulga. Biha. Na, pag ubusid turo na yaon, naguyom na hadyan ini Asia bihan. Long siya pareho, kita na ba kung karupangan niya ini? Yaon na siya nabibinsa na, yaon pa maguyong magkatawa, nauno na ba ini? Nawala nila kaingatan, inyad to, may tayo ito naguyong bihanin ini Asia, pasal piya kita sin Allah subhanahu wa ta'ala, imbay niya, halam sin sulga. Naman, jadi paghulog sin bato bihan, ganta amin makaragan kaniya bihan, way pari maragpakim bato harap pa jasad niya, biyugto na sin Allah ta'ala manahot niya. At inaway siya nakananam sing kabinsanaan ni Fir'aun. Pariharain bariman. Pariharain nagtataat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Di pa hababaw sing gumi. Biya din hadlaw akhirat. Bihan. Amuanin janji sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bang yaon kay mo yung pagmalila. Yaon kay mo yung pangagad haamin ini aturan sara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Aturan sin pangdaak sin daak niya. Sarta inyaon katantan. Yadto mo na biyugso in amuin ini longta. Yakin mo sin uno-uno pakaradyan Allah ta'ala rin makakaos. Miyamakad in jantong mo. Miyamakad in ini himumungan mo. Nag-aaga diban sin amal mo katanta. Wayroon longta amuin ini kaya tatapok doon haon. Biukisan mo katantan injantong harap paton Rabbul Alamin. Amungan na in ikaw halawom parihara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab imbiyeta doon haon bang into parkala ini injantong mo ini. Iban sin amoy in himumungan mo. Iban sin amin hinang mo yan. Sibo dah hakatampalan iban hakasipukan karna sin Allah subhanahu wa ta'ala hinangon mo na inyan katantan mga kataw-tay manghuran. In ikaw halawang pamarihara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nabiyasin kita, hangan ummat ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amuin murah-murahan, makasud kita halawman niya, na in pamarat saya, atau in pamarat saya sing kita, in pagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala, subay siya malimbang iman sin pagtaat pa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mahita, sabab di matay mainamal, tabang kita rin magtaat para aksin Allah subhanahu wa ta'ala. Ba't siya in nahinang sabab nakahati kita niyo singkatan aturan.
Ba't nagdaakin Allah subhanahu wa ta'ala ha? Daak niya, supaya kita magsama sibu, hakakahinang. Hambuok da inhinang piyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bangunin biyay ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, di yan may nang dua kajinis. Hambuok da. Uno-uno. Dahil nga mga piyang daakan. Biya sambayang. Na, biyay ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, sallu kama ra'aytumuni usalli. Sambayang kamo, biya sin kita niyo kako pag sambayang ko. Nabang ang pagsambahayang, wala nakasingod biya sin pagsambayang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, tumtuma maksiatin na hinang. Maksiat, bukon siya ibadat. Sabab wala nagtaat, para akan sin Allah Ta'ala, wala nagtaat, paaminda aksin Allah subhanahu wa ta'ala. So, masampurna impagtaat pa Allah Ta'ala, bang musampurnaon sambil magtaat kau para aksin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuan mga katotay manghuran ha agama Islam. Na ini, biyayta kato taniyo. Apabila maakadin yan to, amin dua na mag-akadin dua yan to. Pagtaat pa Allah Ta'ala, pagtaat pa Rasul, tumtuma siya sakap na sin Allah subhanahu wa ta'ala amoy daraugan. Daraugan surga. Bihad. Iban kakuyagan kakkal. Didto ha adlaw akhirat. Na, inyan katantan hisiyusyo insumulanghan, makadawhat na siya sin, kalugian, kakkal da isab, kalugian. Wayroon nakatubtuban sing kalugian. Amad to inamuin, ini suway na to, ingaton marayaw. Na, ini, biya na sinagi, long ta, amuin pag-ianon, pagtaymanghod, na, pagtay manghud amurain bariman. Naman jarihibot ang tabi ang mga ikaw tay manghud mo. Tay manghud mo. Hangkain na iban hangka ama. Kuno mo siya mahinang tay manghud. Amin batan. Na biyay ta doon ni sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bangaon din ha mga sila wala nagtaat. Suway sila magtaat. Bangaon doon ha way nagparat saya. Suway sila nagparat saya. Bang sila mag-iniuno na mamuas na sin yaon katanhin ang nila yaon, magbing na sila pa Allah subhanahu wa ta'ala, tayo manghud mo na sila. Bihan. Ba't beta sin Allah subhanahu wa ta'ala? Pa intabu, wa aqamus sala, wa atud zaka, pa ikhwanukum fiddin. Nakita ko? Bihan. Banglong niya siya, nagtawbat na. Sarta tindog niya ng sambahayang. Sarta nagtukbal na siya sin jakat. Sarta lang niya mga katahan dahil ha mga kakahinang piyang daakan sin Allah Ta'ala amin piyang gausan nila kadar kakausan nila bihan na sila yan tay manghud mo na sila ha pag-akama. Sabab imatan magtay manghud amin magtay manghud ha pag-akama. Biyan na simbeta innamal mu'minuna ikhwa katahan bar iman magtay manghud. Bihan na amoy amuyin long ta matarang biyay takato taniusin Allahu subhanahu wa ta'ala. Nahasabab yan, kita, pagkayad tutiyata ka manasin Allah subhanahu wa ta'ala, hamanga sila amuin, nagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala, sarta imuurol si katahan piyang daakan sin Tuhan Rabbul Alamin, na subay raisab kita makadhaaturan biya si mga hinang nilayad to. Amuin, hasupaya, mabistain kita nagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab pagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala, biya na sinagi, inyan siyukat kato tanyo sin Tuhan Rabbul Alamin. Kataan subay, patarrangon na to. Dahil halam sin pangatayan na to, jantong na to, iban sin himumungan na to, hikabtang na to, miya makadhaamuin, piyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, bihan, na iban na sin, amuin pagpatarrang sin amal, pagpadyato kaniya. Subay yan tutumarang da isab, kakitaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, sin amo na to din piyang daakan niya. Bukon amin kita maghinang sin katanamanta. Subay yan tulong mo paragbos doon kataan. Na, kanalong niya doon haon, bang siya nakabutas din dito hadto, batal inamal. Kanatiyawag kita sin Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu, ati'u Allah wa ati'u Rasul, wala tubtilu a'malakum. Ya kamu mga nagpaparat saya. Pagtaat kamu pa Allah Ta'ala, hati nga agaran yung piyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, iban sin dia ak sin Allah Ta'ala nagpasampay.
At tinakato mo na yung pamuhon na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala tubtilu amalakum. Ay niyo pagbatala in amal niyo. Sa babang wala nakaakad batal. Di tayo maun. Bihan yan. Na, ini sambil doon haon biyeta dengan mga ayat, haamin ini isa-isa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, mabista na siya, ini kau nagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mahita. Sababin Rasul sallallahu alaihi wasallam, di siya ini bibis sarawang bukon, inyaon piyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab in Rasul sallallahu alaihi wasallam la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Di siya magkabtangan mangdaak ha ummat niya buat malaingkan bangsa yan ng daak nga in nagdaak yan sinhi magbait ini ipapabayta kaniya yan Allahu Ta'ala in nagdaak kaniya. Bihan may yuti'ir rasulah faqad ata Allah. Isiyus yun nagtaat padaak sin Allah subhanahu wa ta'ala, biyada siya sin nakapagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bihan. Wa man tawalla, fama arsalnaka alaihim hafiza. Na, long sin Allah subhanahu wa ta'ala, bang sila manaikod deng hapyang daakan ko, piyasa ipasampay mo kanila, na naikod sila, wala sila miyakad, wala sila himinang, na, biyata sin Allah subhanahu wa ta'ala, fama arsalnaka alaihim hafiza. Bukon na mo kau dia akya Muhammad magpayakon kanila. Wala na mo kau dia ak maglukos kanila bang sila rin mabaya. Bihan. Hati niya, inyan hibayta mo na sadya kanila. Wa ma alayka illal balag. Baytaan hadya kanila, impyang daakan ko kayo mo. Nabiya day sa bahad to bang si kita magpatumtum ha mga kataw tayo manghuranta. Di kita manjari manglukos. Sabab in aga masin Allah Ta'ala, di manjari paglukos. La ikraha fid din. Wayron paglugos sa pag-ama, agama. Way paglugos. Apatukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Unulong niya lang sin Allah Ta'ala. Lukusun ni mano siya supaya may nang mu'min. Di na Allah Ta'ala mabaya si maglugos. Intaw rin mabaya sumud palam sin sulka. Lukusun mo, guyuron mo pasud palam sin sulka. Sinhalap panangka, manarkaing kabayaan niya. Di manjari. Nabiha, hati niya, dihilan kita sin Allah Ta'ala sing kamahal dikaan sampuna. Amo na yan, indihil sin Allah Ta'ala manusia dihalaw man sing gumi. Ini ko'y magbaya sing kabayaan mo. Bihan. Sa sumakawa, nagbabay tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kato tanyo. Abdi, ana urid, wa anta turid. In radita bima urid, in radita bima urid biyaita sin ini Allah subhanahu wa ta'ala hadis qudsi ini abdi ana urid wa anta turid ya ipon ko aun lang niya kabayaan ko aun day sab kabayaan mo in radita bima urid aghnaytuka amma turid. Banglaw niya magrida kau sin kabayaan kulong sin Allah Ta'ala, doon ta kau ini dihilan sing katantan ha kabayaan mo. At tinabang mo iakad din kabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa in lam tarda bima urid at abduka fima turid. Banglaw niya di kau ini magrida sinamin kabayaan kulong sin Allah Ta'ala, doon ta kau dihilan kabinsanaan kasusahan na kabayaan mo. Wala yakunu illa ma urid. Iwan waylong niya jumatu, amurain jumatu yung kabayaan kulong sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siya yung magbabaya. Naamo yan. Nasa babyan to, subay kita, ini, dito sa jalong tatimindog, haamin tindokanan, ini sin Rasul sallallahu alaihi wasallam daak sin Allah subhanahu wa ta'ala. Doon ha ini bang mo naurol ninyo to katantan natanto ha insyaallah ta'ala bang maabot muklas ini kabuhi tay ni habihad tuin hinang tahalawm pagtaat kita pa Allah subhanahu wa ta'ala halawm kita nagaamal simpyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala dain halawm simbigi jantong ta. Iwan sin himamungan ta. Iwan sin katan piil hinang piyang daakan sin Allah Ta'ala yung piya tatarang ta. Na
in kita nakapagtaat na pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na in nagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala iban sindaak niya, sarta iyaon ini kabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala, hati niya mabuga siya di mauno, di matayma in amal ibadat niya, na sila naan in makadawhat sin daraugan surga dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa may yuti'illaha wa rasulah wa yakhshallah wa yattaqih fa ulaika humul faizun. Isiyu-siyuin nagtaat pa Allah ta'ala, serta nagtaat para aksin Allah subhanahu wa ta'ala, yaunin kabuga patuhan Rabbul Alamin, serta yaunin kataan simpaghalli amin hasupayari kumangiin amal ibadat na mga silayan laung sin Allah subhanahu wa ta'ala amo na yung makadawhat sindalaukan haadlaw ka na. Sarta aon pa ayat dun biyita, wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was siddiqin was syuhada was salihin wa hasuna ulaika rafiqa dhalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Biyita sin Allah subhanahu wa ta'ala, hisiyo-siyo in nagtaat pa Allah ta'ala, iban sindaak sin Allah subhanahu wa ta'ala, pamho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, matan pagtaat, kimukugdan doon nakatan kakahinang, nasabot ta na rin kainayad to, mga silayan, laong sin Allah subhanahu wa ta'ala, faulaika ma'al ladina an'ama Allahu alaihim. Sarta sin mga sila kirihilan na nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hati niya papaghambukon sin Allah subhanahu wa ta'ala, iban sin mga sila yaon. Isin kirilan sin Allah subhanahu wa ta'ala nikmat. Amin nakatayma na sin nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wala pa na ini luluning gumi. Sumagawa halom sin pakuburan nila. Yaon na ini liawayan sin pangadyan na to. Nakaunayad to. Ukawan na in lawang sin ini sulga nila bihan. Yung pa sila halom sin kubul. Umangso naman to katantan in dayaw para sa handeng haamoy insulka nila ito harap palong simpakuburan nila. Hisiyo, inamoy in mara nila maglundang panundoon. Laong niya, an'amallahu alaihim minan nabiyin. Mara nila maghambuok yung mga kanabihan. Was-siddiqin, iban si mga nagsabunal pa Allah subhanahu wa ta'ala. Yad tunay naunahan katantan sin manusya doon ni Abu Bakar as-Siddiq. Wasyuhada, demikian Hamzah bin Abdul Muttalib amoy ini nasyahid doon ha Uhud. Wassalihin, iban si mga tao sali amo na mga nagaamal wayroon kuhila sin amal ibadat nila kimukugdan katantan mayta yaunin pagtaat yaunin katantan hihinang in katanpiang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hasuna ulaika rafiqa, iban sa rayaw-rayaw paglundang panon, amuin makapaghambuok ka iban sin pamhu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amu saynin siyusukat tareng hawakto pa wakto. Bang kita umalop na pa Allah subhanahu wa ta'ala, halawm sambahayang. Ubus ka imian lang mo, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, hidayati kami maun paagama mo sa buntul-buntul. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim. Amo na indan iurol sim mga sila kaya mo na nikmat. Hisiyo minan nabiyin was-siddiqin was-syuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Amo ini in pagyanon doon hayan na laung sinallahu ta'ala dhalikal fadlu minallah. Inyan katan kalabihan dirihilan ding ha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kafa billahi alima. Mamarahin na yan, kaingatan niyo. In pakarajaan yan. Hati niya, ini biyabayta na asal kato taniyo, in hinangon yari biyabayta da sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, bang unuin aturan katatan, biyabayta niya. Bang biya di ining pag-amal ka niya, biyabayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. In kakunahan na to sadya mag-ingat. In kakunahan na to sadya magpaamo sin hinang. Bihan. Na impagtaat pa Allah Ta'ala raibansin daak niya amad to. Sarta biyayta paraon harukaing ayat
وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ. Laung niya isiusim magtaat pa Allah Ta'ala iban sin daak niya, pasurun siya sin Allah Subhanahu wa Ta'ala palom sin sulga, in sulga iyan mag ni anod-anod im mga tubig doon hababa niya, kakal wayron nabugto niya, di siya magka ini bugto im pagdakan sin amin tubig doon. Na im mga yan laung niya amuna nindaraugan sa lago-lago madawhat sin ipon sin Allah Subhanahu wa Ta'ala haadlaw kana na hisiw-isab lang niya magmaksiyat pa Allah Ta'ala, mana niya hindi magtaat pa Allah Ta'ala iban sindaak niya, na inyan tiyata ka mahandain sab sila sin amuyin katan ini tiyata ka masin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabab in sila yan na limiw lakad daing haamuyin jangkaan di sila manjari sumulang pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, buat malaingkan limiw lakad sila, simulang sila, napasurun sila sin Allah Subhanahu wa Ta'ala palaun sin narka, kakal naroon halaun sin ini narka yan, sarta iwan sin amuin siksa laung ta landuk mapangsan doon halaun niya. Na amo yan. Inyan mga katawtay manghuran, biya na sin agi, subay na tuiyag tu ini pagbulirayahan. Batukon ingkatan panghindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hatungod sin parkala amuyin mapatut na to pagtaatan pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na in pag-ianon lang niya pagtaat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, inasalan niya amuin pag-iman pa Allah Subhanahu wa Ta'ala iban sin daak niya. Na in lang niya tindukanan doon hayan, tindukanan sin pag-ianon, pag-iman pa Allah Ta'ala iban sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, amuin himinang kita simpiang daakan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala lumayo ding hapiang langan. Sarta, yaon doon haon, halom simbigi jantong na to, in amuin rida na to, kuyag na to sin ini himinang sin daakan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibantay maon sin jantong na to, inyaon katantan, bang na to na hinang, bang na to hinang, na inyan katantan aun tutong basan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala kato niyo mga katawtay manghuran haagama Islam na amo yan na in Allah Subhanahu wa Ta'ala riyan na sinagi di siya magpamaruwa janji, di magpamaruwa janji bang unuin hikya janji niya inyan katan hitukbal sin Allah Subhanahu wa Ta'ala mayta sabab intuhan na to Rabbul Alamin laung niya amin la yudhi'u amal amil. Di niya paglupason in amuin tung basin ini ipod niya pagka niya diaak yutugila doon haon in parsukuan sin tiap-tiap hinang. Unoin katunguran niya biyabayta. Sabab in Allah Subhanahu wa Ta'ala siya in Rabbul Alamin pagyanon. In Rabbul Alamin a'dalul hakimin. Siya na in amuin sa adil-adil magdihil hukuman atawa magpatup singkatan kakahinang sin ipon laung niya bihan. Hati niya ini yudzi bil khairi khaira wa bisyarri syarra. In amuin hinang marayaw na imbungan niya amuin hiril sin Allah Ta'ala pagkarayawan kasannangan. Na hisiyo-siyo in himinang sin amuin kabukuan damikian da inyad to katantan di ko mabaya tumayma sinamin hirhil kay mo sin Allah Ta'ala sa sumagawa hinang mo rin dihad alaw man sing gumi ini na imbayad kaniya amurain bayad amuin tumup kaniya karena in Allah Ta'ala adil bangkori mabaya sinamin marayaw na hirhil kay mo bukun marayaw bihad na bangko mabaya sinamin ini paganggaw taan mo in piyag marayaw sin Allah Subhanahu wa Ta'ala tumtuma hiril kay min karayawan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala piyag marayaw niya. Sabi ta sin Allah Subhanahu wa Ta'ala ha ayat
Wa ma tujzawna illa ma kuntum ta'malun. In Allah Ta'ala ri magtungbas bang bukon doon haamin tumop haamin na hinang niyo. Biha. Amoy to. Salta ini وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Biya itasin Allah subhanahu wa ta'ala. Hisiyo lang ni nag-amal. Misanda siya biya, ini hanglop yaon, lago-lago niya. Marayaw, kakitaan mo rin karayawan, madawhat mo rin tuhadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Misanda biya hanglop. Na, hisiyo siya bin nakapag-amal, biya day sab siya hanglop. Biha, dahil nga mga kangian, damit yan. Irihil kay na sin Allah subhanahu wa ta'ala ha, adlaw akhiratin niya dukatan. Man amila salihan falinafsih, wa man asaa fa'alayha, wa ma rabbuka bidhallamin lil abid. In Allah subhanahu wa ta'ala, biyayta niya, isi mag-amal sali, amunin marayaw sa rew-rew amal, na inyan, imbungan niya, magbing madtukan niya, falinafsih, wa man asaa fa'alayha. Nabangyad to isiulang niya, insulang niya, inggugo niya, magbing dapat taon na ginangkan niya. Bihan. Wa ma rabbuka bidhallamin lil abid. In Allah Ta'ala, ri siya magpanganyaya ipon niya. Di magpanganyayain Allah subhanahu wa ta'ala. So, biyabay tak damik yan doon haon dong niya, in Tuhan na to Rabbul Alamin, na Inna Allah la yadlimun nasa syai'a walakinnan nasa anfusahum yadlimun. Bunal to din Allah subhanahu wa ta'ala, ri siya manganyayaha manusia, uno-uno na. Di magpanganyayain Allah subhanahu wa ta'ala. Walakinnan nasa anfusahum yadlimun. Sumagawa in manusia na ginhawa nila, baran nila, imag-anyayaha ginhawa baran nila. So may matarang biya si Rasul sallallahu alaihi wasallam imbunga sing kataninang. Ang kahiminang sin ini amoy nimbunga niya. Bang kahiminang sin ini amoy ni ingkugdanan niya. Biha. In sasungan mo biha ini. Hangkan na bang in hinang ta mabaya kita sin katan marayaw. Ang pakita nakahinang bihan doon labay ring kalaungan. At tawarin doon haon labay ring mga nalukos kita. Nasubay kita muna magtawbat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Inyad to katantaan natin niya, in kita magkalaw manusia. Suway hadya kita magtawbat. Supaya mapuas in mga pakaradyaan ta, iwan sintuhan ta Rabbul Alamin. Amo hindi kita karainan, sing ginawa paran ta, hadlaw ka na. Ba't di kita ini tudlo paruwa ing tao? Sabab, in maghinang baranta. Hangkan na sambil biya, baita si mga ulama, in kuntaramu, umbul hambuk baran mo. Sabab ikaw'y mag-aamal, ikaw'y maghinang si mangi, ikaw rin maghinang si marayaw. Ngayon kuntara mo, baran mo. Biha, nang kanasuway kita daran na ngayon tabang pa Allah subhanahu wa ta'ala. At ibukon hajay pa mong taiya ka na abudu wa iya ka nastain, sumakawa, tahakaron mo yad tukatan. Mangayo ka pa Allah subhanahu wa ta'ala tabang. Ya Allah, ikaw rin pagtatag-ipunan na mo. Iban ya Allah, ikaw rin pangangayuan na mo tabang. Na mangayo ko tabang kayo mo. La takilni ila nafsi tarfatain. Ya Allah, ay mutuda ko pangandulan paparan ko. Tarfatain, masad ako man ang kakulap mata. Ay mutuda ko. Ba't amo anindara ni pagdurwa asin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Daran niya, piyagdurwa. Sarta piyang hindo niya kato taniyo. Nasinguran na to in Rasul sallallahu alaihi wasallam. Habihan. Na amo yan to. Damikian parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, may ya'mal su'an yujzabe, wala yajid lahu min dunillahi waliya wala nasira. Wa may ya'mal minas salihati min dhakarin aw untha, wa huwa mu'minun, fa ulaika yadkhuluna al-jannah, wala yudlamuna naqira. Biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala, hisiyo-siyo in naghinang, nag-amal sin hinang mangi, natungbasan na siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yajid lahu min dunillahi waliya wala nasira. Iban way siya, way kabaakan niya, tumabangkan niya, hadlaw akhirat, puas ding Allah subhanahu wa ta'ala. Habi, ato suway kita, magbing na pa Allah subhanahu wa ta'ala. Papirru ilallah, pagoy ka mo patuhan Rabbul Alamin. Suway rasya inuuian sin
pangannalta makatawang kato day halaw man singgumi labi-labi na tuod bang ini siksa hadlaw akhirat ang kana paunahon time pangayo ini kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian wa may ya'mal minas salihat isi-isi nag-amal salihat niya amal sa rayaw-rayaw piyag marayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala min dhakarin aw unsa daing hausog iban babae wa huwa mu'minun sarta insiya atinya parat siya tuod siya sininyaon katantan paulaika yadkhuluna al-jannah insilan pasuron sin Allah subhanahu wa ta'ala palam sulga wala yudlamuna nakira iban diin sila anyayahon sin Allah subhanahu wa ta'ala misan da kuman lang ni sing kulisap sin ini bunga hulma yaon sababin bunga hulma on sa kulisap ni bihan amin nakabubutak habigi niya nagpuputos simbigi amo din pag yanun nakir hati niya misan da biya diin ini nipis sin uno yaon na hinang diin Allah ta'ala manganyaya hiril da mangi marayaw hiril sin Allah subhanahu wa ta'ala tagdapukan niya amo yan mga katawtay manghuran miabot na sabin waktu na to manghumbay da ko kanyo katan aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. أشهد أن محمدا رسول